Mba'éichapa péina ñamoñepyrũjeýma ñane rembiapo Guarani ñaneñe'ẽ ko'ápe Pujoe Sazón Radio Libre 1200 AM rupive rome'ẽ peẽme oremaitei horyvéva ajepiveguáicha roipota pehasa peteĩ ára neporãmbajepéva pende roveguá ndive ha tahenyhẽ pende rekove tesãi mborayhu vy'apavẽ py'aguapy tekokatúgui. Muy buen día a los oyentes de Radio Libre 1200 AM. Como todos los sábados de 6:30 a 7:30 estamos iniciando nuestro programa Guaraní Ñaneñe'ẽ, deseándoles a todos una muy feliz jornada, que sea un hermoso sábado para todos, con salud, con felicidad, con paz, con armonía, en fin, con todo lo mejor que podamos desde acá desearles a todos y cada uno de ustedes. Son las 6 de la mañana, 34 minutos, Poteña Arabó, Bojapuipá, Irundí, Araboí. Estamos empezando este programa esta semana que llega a su fin y la otra que se va a iniciar con una serie de informaciones, de datos que consideramos siempre son o pueden ser de interés de los oyentes de Radio Libre. Hoy es el sábado 19 de enero de 2019 y si quieren llamarnos a compartir el programa con nosotros, pueden hacerlo a los teléfonos de la radio 509087, 509088 y 509089, o escribirnos al WhatsApp al 0972 4396 42, o también pueden escucharnos a través de internet en el sitio de Radio Libre, que es www.radiolibre.com.py. Esta semana que hoy llega a su fin tuvo una serie de actividades, en particular para nosotros en el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, consistentes en las ceremonias de graduación o colaciones. Peaña de ya Guaraní me voy a decir curso finalización. Peape royapoa getataba pe ruimecuri Cuarajinesengote, Alto Paranare, pero Jocuri, Mingaguazú, Ciudad del Este, a Santa Rita, Oyoayuas y Pepe tenía Tripe, Upe Presidente Franco, Pepe Virojasá y Wigote, Orojo Itapúa, María Auxiliadora, a Natalio, a Upecatu, Amboe Árabe, Rimecuri, Edelira, Encarnación, a Aveío y Cope, Boesiriñemos a General Artigas, Hicimos Iponapico a mí, a Marandú, a Aveí, Cueje, Pujarebe, Rojocuri, Boesiriñemos Ame, Oicoba, Cue, Yateití del Norte, San Pedro, a Uperiremi, a Sayemi, Egoti, Remecuri, General Aquino, Aveí San Pedro, Mocoyea, Aveí Geta, Tapizao, Mojo Ave, Guaraní, en Boesiri. Apea Orembo Aiterei, ya Pepica Tuya Hechá, Añamomba Eguazú, Oihajina Geta, Tapichá, Mitaruzú, Mitacuñá, Etabe Mitaruzú, Etabe Mitacuñá, ya fuiste pecuera, Oñemboyaba, Oñemorandúa, Guaraní, M. Ha, Umiabicoa y Guaraní, Emboejara, a Coanga, Onzeta Jicuya, o Porombo, Alcuerango. Oje Saucata, Mitame, Mimba, Iñongatupíva, Oguereco, Añaneñe, Guaraní, Guaraní Reco, Aupecueva y Hoja Jucata, Piñaneñe, Guaraní, este cote Jaisa, y Ponave Jaisa. Con ambos siriñemos amengo, Oreore Mando, Ajina, Beteimba, Ewa Suetere, Ministerio de Educación y Ciencias. Hoy por ahora Curipe con ambos es siriñemos a arerana
en nombre de las promociones de egresados, hoy por ahora el Ministerio de Educación y Ciencias, y sesquicentenario de la epopeya nacional. 150 años de Cojahue, Ñonaino Guazú, o uno vare Ñaneneta Ari en Bojapiteta, Argentina, Brasil, Uruguay, que tenía Ñonaino de Baipayepeva, de Yoya Jaiba, Ibayetere Irazaba, Eva Jinabe, Ñonaino Guazú, Ñande Yagasupe, Guerra Grande, guerra contra la Triple Alianza. Orero Ejepi Opa Beape, Peñonaino Boibe, Peñonaino allá, a Peñonaino Rire, Umiñanda Jo Iba, Umio Ñanereta Ari, Ure Kokuri Betenite Miandu, Oñeja Ambaitekuri, Omoañete y Cuivea. Y pemo amo a pope ni catuicuri o moñete oñeja ambaitekuri apeabe temiandungo be alcuera y ñande yucaséramo Paraguay be ñambo hueséramo Paraguay netaco be aribi tecote yucana guaraniñe esa opitamando aname mi paisaje iba a cuidar pitepe curi Bartolomé Mitre alcointe Guaranira Jujara Cuera Oremando Ayevi Pecara Ireje a Peiñe en Güereje iba que Yeyuca Ceramo Paraguay Tecote Yeyucara Guaraniñe a muy bajape tuisetere imba ebe Guaraniña de Guanau Peñona Inome a Beyu Perire se coñona Inome y cua Haisango Guaraniña Nemo Peteín a Guaraní Meñañe ella ve ñande mante peaya y cuajape ya eva mi ambuete también voy cua seji cuimba eva ya anga dicatuyo cua a cuera no ñande y se ve Guaraní a Mariscal Francisco Solano López go paso por cupe bueno y yepe está tapicei catupiriga Guaraní ñeme mi abuitepe natalicio de María Talavera, a Luis Caminos, a Imoco y Beape, a Getabebe, Pepe Yatiga Cuepe, Potá, Peño Monguetaja, Peña Posebe, tenía Seguetí, la Seguetí tenía alfabeto, abecedario, ya hay Janua Guaranímeje, a Pepe, Oyapoji, Cueja de Cuera, Pea Oye Purucuri, Peño Neino, Pucucue allá. Oñeno Henguri operamos Iñasay operamos Irundi Cuatiaja y Pire 4 periódicos de trinchera que tenía Geral Cabisuí, Ambueva Geral Centinela, Las Estrellas al Cacique Lambaré, Umiape natalicio de María Talavera Jambaeo Jaí, Guaranime, Oñembo Joriji y Umipita Guacuerare. Bojapui añarimbaco y arinda ye oí oyoguaba anga caí yagua jambopi pero segundo el caí Bartolomé el yagua Venancio Flores Bopi la Triple Alianza gua ya he tenido ajena pero ahí va natalicio de María Talavera on se va que avisu ibe upeango pe va eva su eva lleva o hicueñen de ari ñande yuca pajanguaisa ñane bowi milla puita perire oye engo pe ñona ino guasumbo vive oye yepeba que ñane tame 1.200.000 tecobe 1.200.000 tapiza a pe ñona ino guasu parireka tu 120.000 ahí me teteo yo capaz y que ñane de Taiguape 90% ñane de Taiguape oye yuca peareja de curi PM de poringo peñona ino peagui Petén iba y vea que iba a peari 90% oye yuca paiteña neneta igual yepemo a ver yo yuca sé o yuca pasé y peña neneta igual pe lo yuca paiji pe lo yuca paigo es miña neneta igual pe a ver y lo yuca pai te la indica tu curio yuca pe guaraniñe a pesar habe pe tanimbu cuavi se ñanene tan kusuwewi
opu'ã pe kuña Paraguay ha omopu'ãjey ko ñane retã pe kuña Paraguayngo akóinte ojehecharamóva ha umi ohecharamóva pytépe oĩnape Ávare Iguazúpe pa'i ruvicha ha'evahína Francisco ha'éngo akóinte he'i kuña Paraguay ndaijujahái kuña Paraguay omimbi overa ha ojajái pe kuña omopu'ãjey pe ñane retã ha oñemoñávo ha'e umi iñemoñarépe mitãmimi ha ogueruva'ekue upe ári umiápe oñe'ẽjey Guaraníme ha umi okakuaajey Guarani oñe'ẽhápe jepémo upéramo pe ñorairõ rire heta hendáicha umi argentino ha brasileño oñeha'ãjepékuri ojukápe Guarani peikuaámahína ko'ag̃aite jaipurúva oĩ heta ñande rapicha he'íva gueteri he'i vaíva, he'i pochýva, he'i ñañávape Guarani oñe'ẽvape guarango peteĩ mba'e vai peteĩ mba'e ky'áhínape Guarani reñe'ẽhaguérehe ndaha'éramo guarango indio, campesino, ignorante ha mba'e ha upéi katu oĩ avei ambue mba'e ivaivéva oĩ heta ñande rapicha Guaraníme oñe'ẽhaguérehe ojejurupeteva'ekue oĩ heta oñesũva'ekue Guaraníme oñe'ẽhaguérehe ha umi aha'éhina umi mba'e vaiete ojejapova'ekue pe ñorairõ riréma ojejuka hag̃ua pe Guaraníme ha ha'ehaguéicha peẽme ndojehúipe mba'e oĩgui kuña omoñemoñajeýva ko ñane retã ha omoñemoñajeýva Guarani ñe'ẽ pe kuña ojapókuri mokõi mba'e ndetuichápa jepéva ogueru tekove ñane retãme g̃uarã ko'yguape ári ha avei omombaretejey pe ñane ñe'ẽ Guarani upeángo iporã ápe ñamoñepyrũvo ko ñane rembiapo ha'éva Guarani ñane ñe'ẽ ñane mandu'ami ko'ã mba'érehe ha avei oĩ peteĩ mandu'a Ministerio de Educación y Ciencias ojapovahína peteĩ karai ikatupyry añetetéva mbaraka mbopúpe ha'evahína Camba'i Efrén Echeverría ha'éngo Guarani ñe'ẽhára ombopu mbaraka ágape ijurúpe ipu aveipe Guarani ñe'ẽ sa'i oñe'ẽ castellanope chemandu'a ñemongetajepe hendie ha he'ímiva'erã chéko nañe'ẽko ajúvipe nañe'ẽ guasu ivovýpe castellano chéngo Guaranípe cheñe'ẽ he'ívarã chéve ha Camba'i Echeverríango heñói okakuaa ha omano Guarani ñe'ẽme ha isy oñe'ẽva'ekue chupe Guaraníme itúva Guaraníme ha'e okakuaa muite San Pedro heñóiva'ekue ha oñe'ẽhápe Guaraníme ha'e okakuaa ha oúvo ko'ápe Paraguaýpe jepémo ha'e tuicha herakuã ápe hapépe ha ambue tetã rupi ha'e ndopoíripe Guaranígui ha'égui péape iñe'ẽ teete hogaygua ñe'ẽ pe isy ñe'ẽ ha péakepe mba'e guasuete tekotevẽva jahecharamo oĩ reheko'ág̃a pe mandu'a pe ñorairõ guasúrehe aníkena ñande resarái pe ñandejuka pohãmo'ãhague hikuái ha heta oñeha'ãjepe hikuái ohekýivo ñandehegui ñane ñe'ẽ Guarani ha ndikatúi mokõime mba'e ojehupyty upeáre jeikovévo gueteri ha ñanderéra gueteri ko'ag̃aite pe paraguayo ha paraguaya ha ñane ñe'ẽ ha'épe Guarani ñanemopeteĩva ha avei ñanemongakuaáva ojoapytépe ha peareheguare peteĩvahína umi Guarani ñe'ẽhára reheguahína reheguaitéva Efrén Camba'i Echeverría ha'e oñe'ẽ Guaraníme ha ombopukuaa pe mbaraka oikoha rupi ojapo mokõive mba'e ombopu pe mbaraka hapéape ha'e ndaijujahái ha'ehína pe mbaraka'i ruvicha ha upekuévo ha'e omyasãi pe Guarani ñe'ẽ pea ha'ehína pe ñane rembiaporã opavete ajaheko añetéramo ko ñane retã tekotevẽ jahecharamo avei pe Guarani ha jaipurúpe Guarani ogapýpe mitãmimi mitãkuñamimi mitãra'ýpe tekotevéma ñahenduka pe Guarani ha jaipuru ani hag̃ua
araka'eve ogue ñandehegui pea ha'égui ñanerëtã ñandereko ñaneñe'ẽ ha ñande ha'evei Guarani. Péicha ñamoñepyrũ ko ñane rembiapo ko arapegua ko'ẽramongo oikóta peteĩ mandu'a nde tuichapa jepéva heta árama ñahendu jepi peteĩ purahéi hérava 13 tujuti ha péva gueromandu'ápe ñorairõ oikova'ekue Nanáguape 20 de enero oñepyrũva'ekue ha oho 26 de enero peve heta ñande rapichápepe omanojepe avei ág̃a oipuru hikuái avei pe Guarani ha péva ohejákuri mandu'arãme pe ñe'ẽ potyapohára tuichavéva jaguerekóva ñane retãme ha'éva Emiliano R. Fernández ohaíva'ekue pe ñorairõ opa riremívo ha'e oguapýkuri ohecha pe mba'e vaiete oĩ ahenondépe ha ohai kuatiápe pe purahéi háva 13 tujuti ko'ápe ñanemandu'ávo 20 de enero de 1933 rehe ñahendúta ko'ág̃a 13 tujuti.